Hatap hati ko loy kinang na motoro. Mak na yaso liwat kalito mandi ta kasywana. Pinter nang iban na motoro ki jadi di loy na naga makadipaki na. Ye pangojek ye. Ye, elo kilo di kalau. Ye kalau di kantor desa Sautenga, di semua baik kantor desa Sautenga. Ye, wis telada puang cuma dihajap itu dolo napa tawil lau. Parang baik bata-bata koring kalina, masih ngerti naga gadoiku. Pasti ada yang ngajar lakon dia kah? Ye, 30 sebuh puang. Bah, mau sulit gua 20 nalo. Ye, tahaja yang dolo pale puang napa kendre di motor Tahu tadi tadi kamase. Tapi paling kimo beangi. Tarik paling makin celarin nah, pesuli diajak nah. Parah ditanya loh bang. Apa sih coba sih. Ye, tuh nih tawe puang. Itu sarang telet kena kuota sedenden di mendre. Aga dilalangi kantor desa ya lo kita loy puang. Parah banyak tawai dendro kade di kantor desa loh he. Apa ya lo minta seni rumah ngoje lo puang di nata wawi kada ya lo kilo di kantor desa. Ya, nadi pauang hadendro.